Sir, in the Hayung Hakotor Busani Sal, Haikaba Wall Indigenous Day. Over Tamun Bagay, Haikla Wall Security Rizaka, they Indigenous Rock, Haikaba, Scheduled Tribe, Ba Omahairo, Busus Rati, Barat Hakotoro, Shep Dingitung, Justice Manitung, but Hinang Fuser, Bomahangitons. First, Japan invitation Manka Geneva 2002. About Tom Kanaro, about Boy of Hainai. Apro first indigenous international law about worldwide discussion was Geneva 2002. The 2003, BC 2005, internationally United Nations upon Sakha indigenous population Tongko. About Sakha, India government about recognized here. About the Kuno indigenous bureaucracy, India government or United Nations, but they kaisa how khabra. Into finally, international Japan bono recognition angka apurono India government no Sakha out. Tabo apuro Tripura first indigenous party Makhal. Te aboni main uddeshon khlai onek kapote chung hete abo Bangla bai jona jati ro bhinna kora je kaisa international ni standard ongthung je kono central standard chung economically educationally chung agok mayako kisam masa ongo out of 1,000 a few dozen Sikha Tikha Umai Tongnai Batongo. Haipono in general, Jung Haitai Borokabama Tongo India almost all Northeast state ni almost 85% not indigenous Jung recognition Tong. Okay, Jung ni Tongmung Chamumbo Haino. Okay, abo every nation, country ni nation no abo barot abo lachagoi indigenous ni bagoi tabo je oro ST mane haitai ekta recognition tamo barawni bibhinna program setting ma ho jete indigenous line India government tabo jora abo kuno bara step na mane koriko tung nable o jonajati hinai tribal hinai hairo umuto hai puno about indigenous mas masana hiya tha tehon brao binino etas je necessity rok nai khlaika abo brao ni justification tabok Tripura as such tini Tripura mathani je indigenous line chung hunmani chung ro खूब strongly chung argue khlayo je Tripura indigenous population chung deserve to be attended by the central government and the state government. Among the Chinese stand, among abo bisibrum udeito kaijago, among indigenous ni, onek tongo tabok India wo, tai mainly Chinese Tripura wo, oko tabok korbong ro, tai korbong tongo side mar tongo, side mar ang kanino, komo puro kisamasa tongo. Mekainal para maniro tai bongche robo खूब common ka brao tai chini Rangkhol puno खूब common ka sakang like 55 years before ang jabon survey kare approaching almost 4,600 tabo upolai komeka chini Rangkhol bo ai tu no chung eliminate amoi tham tulo club chini ostito komethamo intermarriage to punong tung tayo onek burok yang thang kamakha hai butongo abo years after years binikuno security growing kulai chini indigenous population ni linguistic group onek boro kamai thang khata ko sai maro ba all together tabo pas poribar bokri ka hai romkha ta ko boro bo uganda no tongo bravo 20-25 family de tonko
खूब संदेहम का उपतई रोग नो एक elimination जों अमचनी indigenous population उपतई रोग नो जों गवर्नमेंट नि विभिन्न प्रोजेक्ट ब्रॉनी समाज प्रतिरोग बाय सालाय समाज प्रतिरोग नो जों किसमासा अंगिया efficient যদি রিহেবিলিটেশন বাড়ানো রিয়াংক্লাই চেলাফোনো বইফোনো তাবো ইন্টারমেরিজো অনেক বড় কমে থাকা তাই চিনি ত্রিপুরাও তাবো কিছু মেজরিটি দंनाय দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াং ত্রিপুরা রকনো বনাইদি তাবো কাইসা পারা আইডেন্টিফাই খাইদিন না রমজি মানদায় কোনো জায়গা কিবা খোয়াইলে কোন একটা জায়গা নারাও তিনি 15-20 বছর से काम पुराने पॉपुलेशन तंग तंग अबो बनाराव एसेस खाई खैरादी अपुर नाराव बुची माननाय जे आव जों रोहाय से बांगे तंखाय नुजागो देफर माबो जमाते फो तिप्रापो किंतु प्रैक्टिकली इन द असेसमेंट ऑफ विलेज वाइज नाराव ननाय आव उ विलेज 30-40 बছর से काम जों आय किंतु तबक हाय कमेखा तामो कारण बसं खाय कारण बरोरो बसाय मायना थोयै कमेखा अबोले पार्शियल होमनो आउट ऑफ 100 at least 10% हो किंतु अन्य कोनो कारण तंको जे जों जेने पॉपुलेशन जों आगो माया बन बगेनो इंडिजिनस पॉपुलेशन नो जों टेक्निकली हमथों बिनि एकटा कन्स्टिट्यूशनली हमथो ब्राउननि प्रोटेक्शन नांगो अब जों हाइलाइट खालामनो मुजुम one thing to promote and indigenous population took ang cheng khaba 2002 Geneva ang tangai uko no Sakha ang koinai narao no our particular narao bakhaw to irrespective of differences of language ba onek kiso no kintu chung same indigenous group you must mind it and keep in your heart and mind that your future also not clear, not safe. So we need to sit together and even at the highest international level, national level, state level and our society level, we have to take it up and sometime we have to hold some kind of seminar about our future. Otherwise, without our knowledge, without my knowledge, without your knowledge, there will be a time when you will come your days from 10 to 0. After bayong nai, without one sugino, the narone, the generation no, naraw aware nai nang nai. Kasugno, hambay, God bless you. Jeniburo no, hamari ongtong.